I da ste bre ljudi, što ima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta i danas počinjemo preživljavanje na jednom ostrovu. Ovo je ovdje chest. Ejte, to je ostrovo na sred mora. Hoćemo mi da pokušamo da preživljavamo. Ajde, im što smo dobili chestu. Opa, pa, to imamo malo hrane. Ovo je dobro. Ajmo, ruši. Tako. Mam je baklje. Ono što mi ovako laga. Stvarno. Čuo sam, ja mislim, ovce negdje ovdje da baš da ima dosta za kreveta. Jer ako ne ovdje kreveta, teško. Evo i. Daj mi još jednu ovcu, ba. Evo je, hajde tebe da odmah sve tarasim. Gdje se izverala gore, ja se ne mogu popiti. Gdje si? Zdravo. Sam pokupio ovo. Gdje je vuna, ba? Halo, ba? Nemoj me za... Evo je dole. Sa mnom ovdje nije niko, Amar danas je došao u Sarajevo. Nije, otišao je odmah na neko jezero, nemam pojma gdje. Došao ovdje kod mene i rekao da se vidi šta radim. I ovdje Fars nameću na more. Igrat ćemo sami. Štaš, mora se. Ajde, popenji se, joj, šta mi ovako malo laga? Nije malo, nego malo više. Ajde, popenji se, majmune. Mogli smo mjesto. U ovoj epizodi ćemo napraviti jednu malu kućicu gdje ćemo mi preživljavati. Ajde, sečemo drva. Ko malu kućicu, neće to sad biti nešto pretjerano. Sad mi već past ono. Aj, valjda će past. Da mogu da zasadim, ja mislim još ima, mislim vamo iza ovog ostava još drva. Ako padne, evo ga, palo je, super. Aj sad ćete pokupiti. Tako. 3! Znači nam biti ovdje drva dovoljno, ili ćemo morati sjeći ona drva. Ima i ovdje jedno. Ajde. Ovo što laga ovdje, šta je ovo? Vidite, jedan čovjek pomjera. Ajde, još ovo drugo. Tako. Ajde, ovdje nemoj me lagat, molim te. Ajde, valjda neću puno. Ajde, preradimo ovo drva što se ima. Ovo valjda će biti dovoljno za ke mali kućice. Ajde, ovo ćemo često tutnuti. Ovako, prvo ćemo napraviti onaj krevetić. Da odmah obavimo to. Sad ćemo ovdje neko. Gdje ćemo kuću? Evo, hoćemo na pijesku ili na travi? A ja ću ovdje. Na pijesku ćemo ovako. 1, 2. Sam htio reći. Ne znam, ali. Krenuo sam ovo snijati jer mi je bilo dosadno. Mislio sam sutra kad dođe Amar da snimam. Dosadno. Danas nisam imao plan ništa da snimam. Dosadno mi kući nema niko. Pa sam rekao, aj krenut ću malo snijati ja, pa kad Amar dođe ćemo igrati zajedno ovo. Šta još? Fara nam je otišao na more. Kad se vrati sad ko onaj crnac, kad svi počnu bježati ovdje od njega, reći Arap, niga, bježi od mene. A jel će ovo biti dovoljno? Ova mala kućica. Ćemo samo ovu kućicu napraviti, pa ćemo u sljedećoj epizodi malo s Amarom će to biti brže i sve ćemo mi to završiti tako. Ajde.
Imam li ja drvo? Jesmo. Šta meni sad zasjati ova drva tamo. Gdje mi je onaj crafting table? Craft table. Vrata napravit. Jedan mali chest. To je to. Oj, imao sam već chest. Će li moći meni stati ovo ovdje? Gdje su ne baklje? Jedna tu. Jedna, ajde dvije dosta. Ovako, ovdje ćemo ovo staviti. Eto, sad nemamo prostora. A jedan će samo stajati. Nemamo peć da napravimo, mora da... Sreću pa imam da sam dobio u ovom chestu. Čekaj malo. Dobro. Činilo mi se sada sam tamo stavio jedan crafting table, a ovdje jedan crafting... Oj, šta ovo laka? Ja ću tačno ubiti. Ako se ubijem, poslanite ko uspita. Gledaj. Vidite ovo. Vidite ovo. Jel ono 8 da... Evo jabuke, jeee! Joj, što lagaš ovako? Pa nemoj više. Gdje mi je? Ovdje treba. I da ovo pokupimo. To ćemo ovdje staviti. Eto. Napravili smo onu malu kućicu za početak. Da ostavim stvari koje mi ne trebaju. Ovo neka. Ja da zasijemo ovo. Onako. Da, i ovi što su pali. Šta ćemo mi na drva ovo? Valjda će ovo porast do sljedeće epizode. I to je to bilo raja za ovu epizodu. U ovu epizodu smo samo započeli malo kućicu ovu. Pa ćemo u sljedećoj epizodi Jamar, ako bude tu, igrati, preživljavati zajedno na ovom ostrovu. Vidjet ćemo. I to je to bilo. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!